Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki pulit ka anti narkotik task force ki balayo jingtip ka penya narkatanat sentiat haka arf santrik uluber aja penrio ki lahir kenralang ya ki katu kene gidukan hayodo bat ki pulit ke special cell ka East Castles district hapo ka jingalam jong deputy superintendent of police usim sangma haka jing kenra ka brane kumbah nyokenta duna ya ka balas dang nadu kapor ship host teng step hadu kapor san baje janmi ki pulit ki layo ban kurup hadu prapusan poin kendai spa 100% kilo ukenja kat aspa litar kakiat persi shipau kies kakiat pareng ya ukenja berada pesong lupa badai kakiat ki pulit kelayo pan kurup nak ikat tu kat ni kedukan hadin bakilah kendang ya ki jingkhang namar baki snar nong khai kenja bad di kiat bean kila pet lailum laiwa tang syua jingtem ya ka jingwan kendra jong ki pulit Bukit kulira ikin utala kulira kita labar setar lemlar em gede gitu sekali dah. Pelai dalam kali sudah. Pelai kali sih. Jangan. Berat kan? Ada di tempat pengeteran di bawah. Kita benar-benar beli apa? Yang sebi aja. Ini suyung. Itu bos. Hah? Itu ni. Itu kan yang ketiak ngah. Itu lah. Belum pakai link ya. Hah? Orang ni mau kan. Orang lokal tu. Jadi, untuk hasil plastik muncul. Agak kecil kan. Belum tu ni, belum kencai. Dikencai. Sudah beslim. Kencai tu. Hah? Siap, betul. Hah, apa lagi nak tahu? Baik, tak boleh sudah. Hah? 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 Anda tu semua mana? Ni, sah. Sling nang pun sling. Ah, dia sling dia belak sir. Hah? Motor lalong. Sini gini. Tunggu bayi dulu. Ustaz, siapa tu yang mesin?
Oh, tasty lang ka. White liquor. Hello, sir. Oh, good. Hello, sir. White liquor is showing the spot. White liquor. Illicit liquor is showing the spot. Illicit liquor, no? Illicit liquor. चल चलो थोड़ा मदद करो ना खुद को नहीं इधर में लिखकर डिस्टर्ब करने के लिए करण Enggak, kalau yung pinagsalita mo sa Basiling, hanggang ka. Panmarkar lah. Plus 6.080. Una. Plus 1.195
IB3. 0.245, 3.890, 4.600, 9.89, 75.855. Point. Now this one, you write. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys. Party time.